Le que el alto su que hermano tak. Jun kakalmas. Tachantix cosman de kakwaltik. Li kakaltan ali tachantik la circuncisión. A ti circuncisión es bueno. Ano escuchar spasik ti judío ti que. Ta shaks baik ta buhel. Washakim kakalyi chokti un orole. Ta shit circuncisión. Ana auch shamata. Khna auch tik shamata. Li kakaltan ali one. Khadak chantikun. Mis wildo da hol la kaltik. Milatsun li tee. Milatsun obachta bano mile. O si chani mahavil mustak shalo besat. O si mavil muyuk buchus lo besat. Chani balhavil svenda yung kakwaltik. Yo balabil o otabu uneko. Bueno, likestik te bayuk tahe Levíticos. Levíticos 19. ¿Qué tal chayra ta holiday? Albil llama taje, pero chay me ya lo con munatik buy buta tail batik michichie 19:23. Yon Levítico. Yoshibal Sbun de Moisés. 19:23. Kalal mila ochik batel. Kota tsunik. Titig. Sate etikone. Na omelekung. Oshi mehavil. Muy exlekil di sate. Takas lang kopne hadi incircuncisión. Pero mi sana kusit incircuncisión esto ne. Mi chaval ne yo creo que kusita que llega hachi. Yo creo que es natik. Incircuncisión, incircunciso, muy octatunesel, oshimabil. Entonces, peyuno nos epkosis kan hamno pendigo. Kal nakatoch tsunel ne mi oisha sa tabilun. Mi bat ite la ko poke chabal. Tas chibala bile chabal. Hato nang kik. Bicho shoh tingin di tsuno bahel da te. Oy nang kik ta yoshi bala bil behuk. Hano chalik kaitas chani bala bil. Oy behuk inisat shik. Y hecho no sale con que la vil tikusichatsune. Entonces, Lione Oshima vil muyuk chis tambelsat, chichlo belsat, ti pestate. Porque incircunciso. Muyuk chichlo el. 24. Taschani balabil ne, satin shaun, pero sventa kahwaltikun. Ha, primicia tajone. Pues, was halil tichil ko el nemo yuk albilun maltajone. Hano icho tal a primicia si chico tik takapaigo. Icho metal a primicia es que yun me kahwaltik, yun me stotik. Y pastors la Jesús. Bueno, hano has algún dictajone. Entonces, peli chalone, chani malabilne, yun kahwaltik. Tayo malabil ne. Kusko tapas el tayo malabil ne. Hato su sa lo besatek. Di buchos chino ta lo iliones. Di ta Levítico el dik sun de Moisés ne. Un de abajo vale con Dios ne. Dios tu ya lo. Pero la shakaldik milas un dike chava sata ta habil ne. Chava sata chimabil da chimabil ne. Y además, min kohkon, porque le es kohko chava, ¿o no? Kohko meti ti primicia
Sventa Dios ne. Kushiotajo ne. Janos li cuarto año ne. Y mi jama no en la profesión ne. Hecha ya, cono son mustak chimoshimbelta. Pero mi batsi sate la sakbatel bot ne. Mugla babe osmelalo. Mas di chico pojotike. Hach bachtas tohol li jun gentile. Tose. Porque bule sabata hol kujal chalbotikli el Pedro primero, el segundo de Pedro 3:8. Tas pasat kakwaldike junka kale mil habil shawashilo mil habile junka kal. Y merelo kalalti mi Oshima bil si incircunciso yauk mati gentil ne. Tas chani balabil ne. Takurus kalalahits bokol dihtotik ne. Kakwaldik ne tiktok maneh ne. Ja to la tela statik ichel da kushun. Entonces yo creo que claro. Jali judío me chiche. Pitle no mi wokik ne. Entonces pelinech kopokta chanim abil. Yo creo que skaidik maltaone. Pero ham de kabil Isaías. Bakel de Isaías. Ang kucha yoch kopokta tene. Ang kucha yoch kopok alita tatsun bilal tene. Mimuyo gona na mimuyo gona shan biloje a lo mejor batsite chakuy. 47. Kusichal Isaías 40 verso 7. Kerabil libomole na está aquí. Linichime también está aquí. Kalalmitali y yuundi kahualdike. Cotas tojo el pobre nichim, pobre momol. Entonces, tastakik, tasloch tasokik, taskotzmokolik. Me avai bes hamsmelol nishi tas lahem sheline. Atibai unichimne, un momolne, hametihteklumnish. Bomole, teklum. Snichne, pues acá copeja la gloria del hombre. Fíjate, akbil talyuntika cualtique. Entonces, hadikuyelan, kichil dakush, chihecho tixpapano mille. Eso es la gloria. Bien, liela shakil de Isaías 40. ¿Para qué cae? Diga entonces, si un árbol, hasta la planta, hasta la hierba, representa el ser humano. Jueces 9, 1 y 2. Yo creo que Shana de historia tachta jueces, hoy jun vinik spacia y mantal. Pero mucha y cosichut. La las hak be. Tinakle hetike. Petayon donone. Hatayon don spas mantal distugne. Hasbi Abimelech. Snitch on Herobal. Baone batlas hak beti buy nakahtik ti sildak tawok elne. Lalahyal beo. Oy kusta hak basok. Albigong katik kusya chik ti wasuke. Si lalas hak beti sikem hak hech biti bunakahtik ti teklume. Entonces, kusya chik. Lex pasmantal. Mi Alex pasmantal tilajunem chavinike. O sea, porque ali chil tak tabokel matilajunem chavinike. Tu epic tabokel 70 ik. Takas lang ko pa 70. Tabat ke lajunem ali chanvinik yo diga. Lajunem chanvinik. Kusya chik. Lex pasmantal skotol tibay lajunem chanvinike. O mi Alex na
Spas mandal juno oche. Hashat spasia mandal chavas tú con. Ahora. Que la villa lelu. Te con un shakel porque mucho takel batmane. A hambats no pen. Hambats no pen. Tashalwadik desde el 8 hasta el 15. Ah, shute. Titunos melolíes, shute. Uy, hungagal, bat. Sa eli yah ahwalilik. Chapas mandal kaitik un oliva, shutik la batel di oliva, mane. Y que era el kusilastago. Mukshakie. Chapas katik mandalun, shutik la ikush. Igur, ikera takas lang kope. Chapas katik mandalun, shutik la. Y que la vil kusilastak. Batik la tayo shimal. Porque muyuk buchus las kan spas mantal. Batik la sakbik susu. Uva takas lang kope. Bid chik dos tele. Uva es tuksha ali sat. Pero bid steklech. Kusha chisha paskatik mandale shutik la tiba y ali susube. Que la vil kusilastak. Chaval, mugyak. Batik la tastohol chistikaltik. Sarsa takas lang kope. Chistikaltik. Tameshak sa chavili. Li chistikaltik. Ay kuchal mapcom, kuchal kusitik ali os chishik. Chishale. Bueno. Kusha chika tik siya pas mandale shutik la. Lekoy. Paano siya naik metibu unon. Naon. Toch. Ali chistikal tik takin na bile toch lek mes til koktay. Hajes las takta hone. Leko ya no pik leko ne. Porque bune na o melek buch unun siego. Mitilya ogli koktas tohol ne. Pues ka. Bukalal spes lehtabits. Bukalal hoy te va chistikal tike. Entonces, pero las calmosuk belchabel. Si es para representar este árbol, ser humano. Jalibinique, jaliance. Vaticano tercero. Isaías 61. Isaías 61. 3. Liech albatik. Steklumal Israel. Lieshi. Kom svokol matibucho apos ba. Chlik yil muyu bahel malibuchung swilyon to ne. Chlik muyu bahuk malibuchu musmal sakum chay huhung kakale. Tasbinik árboles de justicia. Teetik lekik. Entonces, plantío de Jehová, sunben kahualtik, yichel tamu kahualtik. Kusi oras kota paseli. Likakashi yakete, a comits pasia y tratar buchuk religión. Aún la iglesia verdadera. Spacia ítico si leque, pero siempre hay corrupción. A como muchas tachas cuchal, tiyandique, pero yo no hay corrupción. Siempre está la corrupción. Hanos, hoy to es nos, hoy hutuktik nos, pero tes nochet. Cusi horas cota pase lione, lieta dentro del milenio. Plantío de Jehová, árboles de justicia. Milenio. Muy bien. Peliko está ham no pendige, kusiti árbol ne. Vinik ans. Daniel 6, Daniel 4:10. Svaich Nabucodonosor. Yo creo que ya na se likusha kalbotaje. Junga gal Nabucodonosor. Bueno, suban chaval, pero kuchal di Nabucodonosor ne. Nakataham bedix merol.
ti petsta teets para representar humbinik hunans. Oy lekilte, oy chopolte. Tabelda kalohtik. Hasta chuldahol, Mateo 7. Kelita likel tacha aldik 7:21. Pelichiko po di Nabucodonosor. Cosilahial, verso 10. 4:10. Kalalahil swaich ti Nabucodonosor. Som talbihil biniketik, muyuk buchos tituhin. Lahkil baich kalyakal bayalune. Oy lakpetste chi petoh mu glabat. Juntos mu kulbat. Musay besmelon. Entonces, hasta kalmu ki ba? Hasta mutetik klateisha. Tsaka nyo ni taas tate. Pemusai. Buchuti mu tate bate. Verso 22. Ita isu shakel kung shakel o komchay. Ako sa inyo ili kung shakel. Wala tanong kelbot. 22. Hatok alkot Daniel. Tayo ikel. Tito hawun ska baichil Daniel sute. Oy baichute. Daniel askan beka kwaltik. Tito yun li baichilay kus lahyal. Akhwalil Nabucodonosor. Alih pesta te la vile. Si voot nesh ute. Voot lih pesta te tila mu ki be ha mecheli mu kabam telne. Mi hamnok pentikuncha. Li buchu mu kiam tele. Mu kabam teli ke mu kam tel tike. Kersir pesta te juntos mukul. Voot skill ne Nabucodonosor. La mukim hasta tifpesa te ataje kot hasta vinagel voot kay dila kot hasta vinagel smukul dite one la paz mantal special tibano mile. Entonces haik metanata liela kay bedik sans melol kusits para representar un árbol hoy le kilte hoy chopolte. Ahora le kilte lexachak chopolte chopolsachak. Batikta fruto. Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. Tibucho no hich. Lek ya cogion ton tibini que tianse. Sate kone. Chiel kopo hel yalo. Kushlehal yalo. Mu bucu gnosun ha toti bucu lek yibel lek smukul teal lek kom tak lek yanal lek snitch y lek sato kola jeso kuchal batsi tsunu balte litz babano. Ahora la Shaskalbot 7:20 Mateo estabel takalostik antesito del 20 Teta 18, Siktal hasta 15, con un shakel. Pero bueno, aquel bot 20. Litee, muchay bahuk. Ako mi kool da kelel. Pero ta satswinach, mi leklisate. Ketal chaba leklisate. Y melelo no so. Hacho poli buchos lo también ti elisat. Ti fruto egone. Muyuk también jamás paladare con muchas veces muy le con eso es otro problema. Mucha llego ya los milek con la gente de escuchar chiste mute con yelanda que él chigli bati chiste lo bol al sate chiste
Kool, tekelel, smukul, yanal, snitch. Pero bushach babina hukmelel ne, hunch chail, lisatone. Svende special sventa. Slopbol mutu. Halame hechli vinik tanatahe gone, kusich babina hugon, tas fruto. Kusiti fruto tigne. Hadi kwelancha kushlehin huhun kakare, mi almandalote, ti almandalegne, hadi kwelancha albatel mantal huhun kakare. Melel, si babil da Biblia, o mi chabal. Mi chabal ne, chabal ex fruto. Lo triste kuchara shakaldine, pobre, ayes mandalne, mugya yegone, ha deli problema. Ha deli chopolne. Porque mug me ya ichaba ikaralda ayes mandalegne. Mug ya ichabalek yuni paladarek. Entonces, ha deli shakul ondorone. Bueno, pero total gestal discos manda que Judas 12. Judas 12. Teita statita kelel. Judas 12. El abel kusichal. La shakaldik hoy lekilte, hoy chabalekte. Y lita Judas 12 ne al mandalek albato. Pe buchon, so a la verdad muhnaegun. Ahora si muhnaegun, ha ko yal de buchos lo disatene. Mimo gya ine be kuskutigo. Ligastik tal ta 11. To habos bike. Bucho ti habos bane al mandale. Kuchaal. Porque ha sak patio, ha chalbe batel smandalil, kuchal estikaine. Kuyalan estikaino ne. Las mil yitzin. Yitzin alias bi abel. Mil van cain. Kuchal yo las mire. Porque le kiam del dikay eli abele, ha chaba le kiam del dikaine. Mil van ti bangilale. Pe what ban chaval. Pebune mo bakin si Milvan. Chabal matibat si Milvanej. Pero ta Biblia ta statike oy Milvanej ta ketik. Oy Milvanej ta doctrina. Oy Milvanej tas kosman da kakwakak. Tas kosman da kakwaltik. Hiet luk da kelel ni. Magun mechuko hiet ta kelel. Te chal da Biblia. Pero libucho chal ne yo entonces na. Y libuchos la jese con musha yegni. Kohol koto. Bueno. Caín magico botajone. Ahora ya no. Hoy lo mesi. Balamsi. Balame kone. Shanakusi las pas balam. Las taktal biniktak ti balake. Baik bikundal balam. Ti balameja un profeta de Dios. Más chico por gentil ni costumbre ni tradición mo. Chico pojotikta profeta. Chico pojotikta ministro. Ta anciano tunelio en Dios. Tika kaltanaline. Mi oy las nitilul di balame. Oy. Kusi las pasti balamne. Balame al bilyo en Dios. Mumesha pas bun maldecir tisteklumal Israel. Pero shana maña me chaba ti balakne. Lalas taktal matanal takin. Tatakin one. Yo antunuk siya ay sluts komel epal takin. Bisa na ti historia ta te oita balam miliko porque ta números 22 Core ta números 16 te echa la historia ahora kusi kota pasel busan bil shano tal ti matanale tal kelot kutik balam. Wat profeta yun ti Dios takbilital kutig yun balak. Haamoton li Kanal ti mata na lahil. Juntos kanakil sakikil takin junto yun silahil
Lek oy bayanik ta habe kahwaldik sino likastok. Musha bats ute yung kahwaldik. Tak opon habe kati kahwaldik sinostok. ¿Chabak cuenta? Entonces, las habe kahwaldik Kaloh bot, balam, musha bat. Pero bihti balakne, sa tal, bucho siya stohom dalaw, ils voces beyon donde balame. Y batonos. Picho don tatakin. Ahora, tanalione, mi muyu kotik hechana diwadik cholko potik. Mi muyu kun kutik hechti almandalun kutikone. Hano batem on Donald tatakinone. Hoy o mi chaval. Hadi di pregunta. Hoy o mi chaval. Respuesta ne, hoy. Ya almantal yun Dios un ya. Ya almantal yun balam. Entonces, Yoshi balne, core. Kusilas pasti coreone. Coreone la calvasuk números 16. Junul capítulo. Core. Las contrainic. Moisés. Aarón. Chkom ya ikta tsomaneh. Chkom ya ikta almantal. Entonces, las abix multi. Yaktun el takti diosem. Mi hoy siya na hech tikakasya que tiene. Hoy. Entonces, snitilul core. Pero, muktigil almantal da kerel. Ha metechih lach. Ha metechih tam. Ha metechih tam kutik maltajone. Bucu tikun. Muhna. Hati bucu skuslehin. Mire minta na bucu. Lo triste kuchal chkalne. Ha chopol di bucu nakats lo di sate ne. Bucu cha iti mandal ne. Muyu kono hamem. Muono shai mi lek, mi chabalek tisatene. Ha, teri chopole. Bueno. Tajela shakaltik. Entonces, ta 12 one. Li one mi jama no penenosi. Tame sokes chunel tikahualtikone. Talasok. Komi kunyutzil religion tik. Komi kunyutzil kusitalita Biblia tastatita kelel. Pero mi kushlehin biltajone talasok. Kehan osh batem tayon ton veel. Tatak inshi. Ta 12. Hanura batem ya yon ton veel tatak in. Hanura hoy tayon ton smalk ins bastuk. Entonces. Has chiil kuchak petste. Takin. Pero mumeskil dig mi takin one. Hun me yutzil jabat di yech o mal elne. Muskil dig mi takin. Ha deli problema one. Chabal jamás basat. Pobre chunera helne. Entonces. Pekahual dine yilo hun. Ahora. Smalkin las bastuk. Chabala yalel. Hopilata hujot. Halas chikuchas petste. Takin. Otoñal si takaslan kope. Otoñales. Takin. Chabal sat. Chame malte. Bulbil. Kota sutels lahem kakal. Mi bulbil, mi takin tenet. Una ilbatelun. Bukalas kotem talokelun. Muyuk bucu stick da kok malihasalte. Buto kalas kotem de lo que takin tene. Yo creo que ya va ya. Toch triste ya luk. Kalal muskel ba kutigege. Toch triste. Pero jujuntal se com da parialtik. Ahora va ta circuncisión. De la jaljamanop men cositite, cositisate. Ahora va ta circuncisión. Hechos 7. Hechos 7, 51. Bueno, no, no, te una circuncisión, Spasik te un judío etique. Washakim kakal alisbok el diyolike, disnichonike, chichik patel templo, tastojo el sacerdote, circuncisión, hasta ahí te nao. Pero le lione,
ham no pentico. 751 me echaba cuenta, ¿no? Y gentil ya me echaba al vato. Gentil ya. Testamento ya me chico por chaval. Claro que está ahí él también. Hasta judío. Pero, ochem se taltas todo el gentil. Discos manda caballine. Mush hamma anopen y qué. Incircunciso galda anopen. Li mucho la mush hams nopen, es que incircunciso la. Incircunciso a bontón. Chibal chao. No penal. Ontonal. Incircunciso a chiquín. Yo chibal chao. Entonces, oyuk tocha jambe a jolabonton madichul espiritue. Hecho no tibo ne al chiel copo que la tota meike. Hecho shuktibo shukeke. Ahora mi cae ditan aline. Hecho ti judío tigeke. Hecho nos gentilek. Incircunciso. Maugnos entonces. Tita washinga gal chaks baikta ta bogel chichik circuncisión de judío. Maug. Incircunciso la shkaldik chantosto. Y maugnos. Takel de que el más naliken. Takel de bayuk Jeremías 6:10. Jeremías 6:10. Tita está tita kelel un 6:10. Buchuti ta chinda lo ilneshi. Que la virgo chalo. Buchuti chkalme mandalone. Para que shai tikus calone. Es que muy shai con ese. Alis chiquinique. Incircunciso. Quiere decir muy shai. Incircunciso chiquín. Mi incircunciso ne muy shai onshi. Y hecha ya algo. Y tita tija la doctrina lione. Abal. Muy gon sky di kute buk ma doctrina. Yon mako aye yo chakal bote. Tahaga kan aye. So ver, buat total tahe. Bui kusi cha tahe muk sky oh. Una shaik. Entonces, hechbone, hechkakal tanalia. En circuncisión, haitosun. Incircunciso, chiquín. Incircunciso, yontón. Entonces, muy bueno buche shai jute bukshi. ¿Vale? Entonces, heptatos. También va que el de Ezequiel. Más todas la gente no va cuenta. Jaitos. Vas a mencionar de incircuncisión. 44 y un Ezequiel. Verso 7. 44:7. Que la bilixi. Es que libo su que si jano batem da bodorik chavik y tal yanlum. Pero incircunciso etik. Utatikti. Judío etik en aquel tiempo. Jano chavik y tal. Incircunciso extranjero etik. Yanlum etik. Incircunciso yonton. Incircuncisos bectal. Il chatik tal lita tachul naone. Para que cosistas yil tal yi tas pas contaminarli naone chili diose. Muyuk chunik ti mantalone. Hanots pasti kusis kanskolliontone. Tilah mia behtan tikawil tiwo otik dikakaltan liegne. Hech no yelan stuk. Hech bo neliktal, hech jaket kakaltan lim. Oyuk toch hams no pendi vini kelianse. Chaval. Entonces, jade de hul ontoñaco, ¿no? Ma uno chalbatik incircunciso tiwo ne, sino que hech jaket likakaltan lim.
Ahora, mi ham no pendicone. Mi caebetis hams melonene. Mira, caetic tibijum dasel chanum daselne. Última cita Proverbios. Te echaba cuenta, 6:16 al 19. Lich las codondicone. ¿Qué era ver cosichan? Buiti en circuncisone. Hoy la vasactos. Vuctos más tata tigelie. 6:16 al 19. Vactos cosi kabetiko yi balyo anton makakwaldike. Tayuku vale. Chik shameti. Kushlehtiko. Junulticone. Primero, ojos altivos. Miyun altivo tisatile incircunciso. Lengua mentirosa, chibalun. O cal purhut copias. Pero ta Biblia chalne. Na oxa ta Biblia chal. Na oxa. Ta Biblia ta tal mali hut minal kopig. Ta Biblia ta tal si mechuk lismelolu. Jame taratajone. Entonces, las manos derramadoras de sangre. Pelashakaldek, pemumbakin, el ismalchich. Sí. Literal chaval, pero espiritual emusna. Chanibal, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Baila? Ontonal, que cuyelan chabalek, cuyelan cham desbateli, ontonale. Yobal, los pies presurosos del correr al mal. Svakibal, el testigo falso que habla mentiras. Yukubal, el que siembra discordia entre los hermanos. Nakanokop, Svashakibal del alma. Pero lía las yalbuku. Incircunciso mi oitas toholi vinikeli anzone. Svukubal is Svashakibal malina. Buto karal skot. Timimulas que el batique. Muhna, mi hermano. Yo creo que esa no es bucal chicot. Que el batik, yo creo que la babes hams melol. Incircuncisión milikopoge. Maugnos meli. Que vi jute buchich pasel. Tashi estalda y que el doctor escucha la shakalik tensto que maugnos sacerdote. Doctor tonostok. Incircunciso tibucho está ya. Ti circuncisión esto que totalmente. Tibucho espasne. Hatibucho ya calspasne. Totalmente. Pero te hago como te hago con gualik. Likara las cosas donde qué? Belcha bel bihum dasel chanum dasel. Belcha bel cosma da cajualtic. Le que el altava su hermano.